Kalima tayyiba 5. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim la ilaha illalloh kelimesini chin yurakdan ayta turgan bolsa, ağa сөзсүз asman eşikleri açılат. Kelime arşqa жетет. Başqaça aytqanda, anın duası daroo qabul bolot. Egerde kelime aytqan adam çoğ күнөөлөрдөн saqtangan bolsa, dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim la ilaha illalloh kelimesini chin yurakdan ayta turgan bolsa, ağa сөзсүз asman eşikleri açılат. Kelime arşqa жетет. Başqaça aytqanda, anın duası daroo qabul bolot. Egerde kelime aytqan adam çoğ күнөөлөрдөн saqtangan bolsa, dedi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kim la ilaha illalloh kelimesini chin yurakdan ayta turgan bolsa, ağa сөзсүз asman eşikleri açılат. Kelime arşqa жетет. Başqaça aytqanda, anın duası daroo qabul bolot. Egerde kelime aytqan adam çoğ күнөөлөрдөн saqtangan bolsa, dedi. Tirmizi. Түшүндүрмөсү. Чын жүрөктөн дегендин мааниси эл уксун, мактасын же экижүздүүлүк таризде тил менен гана жана башка максатта айтылбашы керек. Чоң күнөөлөрдөн сактанган болсо деп шарт койгондугу дубанын дароо тез кабыл болуусуна себеп болот дегени. Ал эми чоң күнөөлөрдү жасаган адам айта турган болсо, ал деле күнөөсүнө карабай көптөгөн пайда соопко ээ болот. Мишкат.